ini panane kok nale map dikit halanyai ini Cina rapula kau nargana gak haji sentabo ha Jangan risahkan lagi thalai tabok seng pula Bini kok sama ni kenai nang bonus senggan nang Kerala ni deh ini sama. So nice that she has also become the project for a day today. Sini kan mungsung kani. Sini Zonal Development Committee ni chairperson Takuk Bishubotong Bono Bahambai. Tik DM ni ayang asuk jagbo SDM. SDM वो एक दिन DM मिले DM वो secretary वो chief secretary मिले. And I am happy to meet her also. I saw the order actually when she joined. There was an order. वो खूब बहुत ज़राइनो कोई थे. Engineering पाइदरो IS officer कतालन का कोई और जाकर very nice. I can remember around say 35 years back. There was one lady, she has already changed her cadre from Tripura. She also came and joined as SDM Kwai. At that time, the total Kwai district was Kwai subdivision. The whole of the district today, it was only a single subdivision. So SDM Shaiba Bobo Tongo, Tik Bini, Kinaro Chini, Video Bobo Bure Sar Ranjit Sao Nari Shakti Pradashan Kenyan Bagi Tinaro program. So big congratulations to all of them. Ini Anume Sarno Kuilanani Kakaham, Te Hamjama Yaparo, Tayar Paimanjak Paika, Chini Kwai district ni DM, SDM, video, Tai Chini Kwai JDC ni chairman no khobi kebang ma jara ora borom ganang jara phainai borok jotono no ani khaka hamte hamjak ma yaparo tai chini Ramchandra Ghat ni joto phaimanjak phainai taku boku okar chakra no ani khaka ham te khuluma yapare ang ko kisisa no sanai chini borom ganang minister onek kok no saikelang kanor khana kana ang kini belakang tongfogo tam ning kakai lukurogno tini ani MLA thanbai sini siklarno omasuk mani kaham tinaro bagmaman bagel sing naikya omane aguli paikakai daban rangmaru Delhi to phangakai singtek 50% kom mano abuni bagino singkase agency no ribo Delhi o mani parika ngijibo naikya Takuk sumon botang karo, bot naika, bobe kini no choice khai semua manu tukka. Oro si, omo simia, omo ni loge tini sini agriculture department oro tongo, kongba bedek ni, bini bakati bo tini oro swing machine, silai machine, kongba bagjak nai, abo sini borom ganang minister bo yapare kalang nai norong nithani. Development ni ko sini borom ganang minister saka angdor na kisah sawana. Ek bosor ang norong ni bagay norgano songri mani yagulo angka maklay man tha chinero tinta state highway ang lama kaisa kai nini bersora roton purtoi ber thango amu sengte da nohor ka 36 kutini ta kaisa yamo nohor ka chini ramdoy leng bukhago aro 13 kutini ta kaisa nini ampura tu Bajar beri subjunal amogo noka prai 6 kutini upor
Omti kai kebang ma state PW di mo sam nokor ka. Sini borong-borong minister saka Ramchandra Gato tui ni obak tui keribai khator khlaimeya thanai budget अधिवेशन ang विधानसभा tisaka ko gunar kanor khanaka abon pori inquiring kha usikango water resource department thangka Gongresara Isali tai Murishara anoro main problem o tinta chikon nodi tongo gachini Gongresara ka jotoni kota ang onek kisu kok salaimani pore borok sakasar nenta wasa jorariti angobo visit khaidinai sob somoy na agi je visit khaimani joto negative report mankani tongo kono dino positive ni report dia Gongresara ni a dina ang samani pore saka Gongresara a dina superintendent executive engineer tongo borno chief engineer saka Gongresara na Swiss gate khalainan bagi 20 koti taka ni nang DPR details project report samnani bagi order rikha chini isali sara bai chini muri sara na boro visit khaimani pare aro ban khalinani jodi Swiss gate khaima khainai aboni bagi boro choice tonai ebong ang jora rikha kai ang 20 tarik pare pare jora rinai aboni pare na konai mia governor kasang chithi rikha ani amsani kebang samoycha tongo ang governor 30 tarik malaina ni chithi rikha chini amsani kok sanani bagi tebo tongthongmani kok hingga mo chini Rotanpur chini Baijal tar Boro Moidan o tinta school ni bagai anthane kagos likha officer kana kagos roka director office hoite tinta we 127 কোটি টাকা ni building or nai oro omo simia o Baijal tribal health department ni 50 ta ason ni or girls hostel ronai I kondor ni buskang mahal na di komo boys hostel tangjagai tongo tabu yang girls hostel lungnai chini Baijal bari chini Ampura hospital ni boundary ungnai Bidhan Sabha ti saman pore boro rikabo boundary khairi jangnai nai om teke kubang ma jeng hamari ni Ramchandra Ghat ni bagai anong ni bagai che tai tong ma bai tabu phai tong jeng 24 ni bisingono jeng manmanana chini Ramchandra Ghat ni highway na ang motamuti onek saito goi paikha street light dirikha mia thangka minister ni aro thangka minister be kok salaye tai 50 ta solar light jeng mankha o 50 ta solar light bo jeng chini jekhane ta bandra gundra aro bori jangnai chini Ramchandra Ghat kaisa katal block khlaiden bagai ang Bidhan Sabha tisaka chini tai kaisa block ni bagai aro inquiry phaika Ramchandra Ghat chini kaisa katal block jeng manani thangtongo jeng abo kok saka chini huai tuisawo gobang ma bororok nodi ni par bai thango nodi kinar bai thango obono bang tisaka tisaman pore tabo abo khlainan bagai ang water resource department no pressure create khlai tongo om teka truk khaye gobang ma lama mia bang guribo oje lama oje chini bajarok somon hoy tamo tabo lamang thanai mo tabo piece kotor moi thanai pisung thanai mo ongko oi ega beser basar gobang ma lama tabo jotton ong thanai ang nirbachoni somoy norono kok bimani tongo ano 2 বছর jorari di 2 বছরে bisingani Ramchandra Ghat ni lamano ang srai ke rinai omte yake kubang na tebo project ani submit khaijak tongo direk norok nugane ang kha khlayo